ya matiganite no mathiete na mbere na gukirira uteti wa BBI magitumi makoretwo makimihurira irebe ni kiria maugite makoretwo meno higa mumera Odinga akuwe rais na Uhuru Kenyatta akuwe prime minister. Mimi niko na hakika kwamba leo ataongea waseme sio namna hiyo. Unajua kuna salamu. Simulisikia watu wamesalimiana. Jambo la pili, huyo mama akapata mimba. Sasa yuko katika labor ward. Yuko karibu kuzaa nani? Na sasa hata kabla ya kuzaliwa tuliona Jubilee kwa kitu kimoja. Baada ya mimba kuingia Jubilee sasa kuna kieleweke na tangatanga. Tunataka tuanze kuongea sio mambo ya vyeo kule juu, nani atapatiwa kiti kule juu. Tunataka tuanzishe hapa chini. Tuongee mambo ya mama mboga. Tuongee mambo ya jamaa wa mkokoteni. Tuongee mambo ya bodaboda. Tuongee mambo ya mama yule wa salon. Hiyo ndio conversation ama agenda ambayo tunataka kwenda mbele. Atongoria cio ningi ni mokiriire thirikari ni gukorwo igithikatithia watho muthutukanio itekurumirira kihoto makirongoreria uria micemanio ya mwahu wa Tangatanga ikoretwo ikiharaganio ni maafitha borithi no aria maregemera mwahu wa president magakorwo makiunirwo maitho. Na ile kitu hatutaki kuona application ya sheria za Kenya zikiwa applied on a double standard. Tungetaka kuona kiwanja na kwa sababu tuna katiba na mimi yangu nashindwa, tunaambiwa kuja mnyama mwingine anaitwa BBI na mimi nashindwa. BBI ndio itakuja kutetea nini kama leo tunahujumu katiba ambayo tumeruda juzi. Mtingia na serikali itohera bibi ni ndo wa COVID, lakini unajua ni nani walikula pesa ya COVID? Si ni wao tu. Mbele ya BBI warudishe pesa yako ya COVID. Katika Biblia kuna watu wawili ambao walidharauliwa sana lakini baadaye wakaheshimika. Wa kwanza alikuwa ni Daudi. Alidharauliwa mpaka na ndugu zake lakini baadaye akaheshimika. Mwingine alikuwa anaitwa Mordekai. Alikuwa anafanya kazi kidogo ya kufungulia wakubwa wakiingia kuona mfalme. Akadharauliwa lakini baadaye siku yake ikafika akaheshimika. Kwa hivyo nakuomba wewe endelea kuvumilia. Siku ya kuheshimika inakuja. Your Excellency Deputy President, mimi napenda mwito wako. Hii serikali imesema mara kwa mara utaanzia chini kwenda juu. Sio kuanzia juu kwenda chini. Na ndio naona hiyo mwito yako ya kuangalia maasla watu wa hiyo Wilbaro, watu wa mkokoteni imetetemesha inji kabisa. Ruto atumite icera riri orire President Uhuru Kenyatta aracemanirie na utongoria wa bunge ciere muthenya wa ira thingire-ini regi wa icera ria athuri amwe a dunia ugikuyu muciini kwa mutongoria wa kiama kia UDA Raila Odinga mwena wa Bondo kiwe tu kirathire riu ngetukana kiama-ini giki ni unanitie ndingithia ya tira kuna gikundi kingi kiria ni gia athuri onakio kiumiritie na kurigana na icera riu makiuga ati murugamo wa ndundu ya athuri a ruriri rwa Gikuyu kiama kiria giukirirwo ni gia Kikuyu Council of Elders kiria gerite kwa mundu gwitwo Raila Odinga ugatuika nikio kiraharĩria mũcemanio wa Raila Odinga kuria mwena wa magiukirwo ni gikundi gia Gikuyu Council of Elders kiria kiama kiu gia Kikuyu Council of Elders gitire na kana tigĩrĩirwo moko na tigĩtĩkĩrie kurugamirira Agikuyu maũndũ-inĩ o mothe megiĩ rũrĩrĩ.
Rete kwa Raila Odinga tiatumitwo ni ndundu ya Gikuyu kana mutongoria wa bururi. Edito wa Kirisho mbui wa Barea Gitweki Dika ni Maina Gacero ni Mwandu na Githaku ni Kiramu. Tumekuja hapa kwa mambo yale yaliendelea huko Kisumu. Kuna wazee walikuwa wamejipeleka huko wakasema ni wazee wa kiama, lakini sio wazee wa kiama. Wazee wa kiama hawaendagi hali ni kukutwa na kutagwa. Mtu hawezi akaenda ati mkute huko kwa bedroom bila watu walifanya. Kuja hapa alafu tumtawaze kama ni kumtawaza. Lakini hatuwezi tukatawaza Raila Odinga kama kiongozi wetu. Tuna kiongozi wetu anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Huyo ndio sisi tunafuata na tutaendelea kumfuata. Ningine maugete ni mamakite kuona kuri athuri amwe maugie mathiete kuo kurugamirira gitaro gia gatagati wa bururi no ni giconoko kuona mathiete kuu ni undu wa wendi wao kiumbe. Ukweli ama chama ya kiama hatuko huko. Yule mtu ameenda huko ameenda kivyake. Na tumemuuliza kwa njia mzuri kabisa waache kutumia chama ya Gikuyu kiama kwa njia mbaya. Kwa vile anaenda huko anajitafutia yeye mwenyewe juu ya yake na sisi wa Gikuyu tuna kiongozi wetu anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Huyo ndio sisi tunafuata na tutaendelea kumfuata. Ningine maugete ni mamakite kuona kuri athuri amwe maugire mathiete kuo kurugamirira gitaro gia gatagati wa bururi no ni giconoko kuona mathiete kuu ni undu wa wendi wao kiumbe. Ukweli ama chama ya kiama hatuko huko. Yule mtu ameenda huko ameenda kivyake. Na tumemuuliza kwa njia mzuri kabisa waache kutumia chama ya Gikuyu kiama kwa njia mbaya. Kwa vile anaenda huko anajitafutia yeye mwenyewe juu ya yake na sisi wa Gikuyu si watu wa kuuzwa kama jugu karaga. Sisi tumejipanga vizuri, hatuwezi pelekwa soko na mtu ambaye anajitafutia. Kireo gwathuri ya Gikuyu maugete matigukira ringi na kwirorera atongoria mari na itumi ciao kiumbe. Enyewe ni kweli wanatugawanya na sisi hatuwezi kubali kwa sababu sisi tunataka kuwa Gikuyu tumeungana pamoja na tuko chini ya rais wetu. Marigicagi-inĩ kia Ndogino gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Ndaragwa na kũrĩ othe maiguanĩire na mũiguano ũmwe atĩ nĩ ihinda rĩa bũrũri ũkorwo ũkĩganĩra ũthii wa na mbere no ti ũteti wa ngayũkano. Handũ-inĩ ha ceceni ya Gĩkũyũ TV ciũmbũrane niĩ Njĩtĩkaga Dennis wa Wambui. Mũndũrũme ũmwe kuma taũni-inĩ ya Thika kaũntĩ-inĩ ya Kiambu yathondekete itĩ iria irahũthĩra hinya wa thitima na iria nĩ cia kũhũthĩrwo nĩ andũ arĩa matehotete. Martin Wahome kuma itũũra rĩa Makongeni akoretwo agĩthondeka itĩ cia kũhũthĩra matigio ma icunjĩ cia mabati iria ikoragwo kana akoragwo akĩrogota kuma wĩra-inĩ wake wa kũrĩa mwena wa Jua Kali kũrĩa akoragwo agĩthondeka indo ici na agakorwo agĩcirogota agaciũngania
agacoka agathondeka ũthundũri wa mwanya mũno wa itĩ iria ihũthagĩrwo kana irahũthĩra ikĩhũthĩra hinya wa thitima, na andũ mũirũ wa Gathũngũ nĩwe ũratũthũngũrĩria riboti ĩyo. Martin Wahome, muthuri wa ukuru wa gatagati-ini kuma itũra-inĩ rĩa Makongeni, kwa mĩaka mĩingĩ kĩongo gĩake gĩkoretwo gĩgĩthiũrũrũka tatha akigeria gũcaria anja ya ũrĩa angĩhota gũteithĩrĩria andũ arĩa matakoragwo mena ũhoti wa gũthiĩ, ũndũ ũrĩa aratwĩra ũkoretwo ũkĩmwagithia thayũ ũrĩrĩ-inĩ wake. Wacha nisema wakati huu tumekuwa na COVID, tumeweza kujifunza mambo mingi, si lazima tulirai na vitu za nje. Na hapo ndipo nikaa chini nikafikiria na nikaona ni mambo mingi ambayo tunaweza fanya. Na kumana na wendo ũyũ rĩu itanya rĩake rĩronekana gũkinyanĩra thutha wa kũhota gũthundũra itĩ cia kũhũthĩrwo nĩ andũ arĩa matehotete iria irahũthĩra hinya wa thitima, wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta akĩhũthĩra cia mabati o ũndũ ũmwe na icunguruma cia cuma cia maithikiri iria arutaga wĩra. Kwa hivyo ningehimiza hata wale watu ambao wako na mambo kama hii, ni vizuri tujifunyie kama Wakenya na tuanze kutumia bidhaa ambazo tunatengenezea hapa, na kufanya hivyo hata tutakuwa tukikuza hata uchumi wa nchi yetu. Wahome augĩte ũthundũri ũyũ ũgũkorwo rĩ kĩguni kĩnene kũrĩ mamirioni ma andũ arĩa makoragwo mena mawathe na arĩa makoragwo makĩhocia harĩ andũ ao, na nĩguo gwĩkĩrwo o ũndũ o wothe marabatara. Ugĩte itĩ ici iroima thogora wa thĩ wa gatagatĩ ga ciringi 65,000 nginya ciringi 75,000 gũkĩringithanio na iria ikoragwo ikĩgũrwo nja wa bũrũri, na iria ciumaga gatagatĩ-inĩ ga ciringi 200,000 nginya ciringi 300,000. Hii wheelchair sana sana hizi unaona zikitoka nje, nyingi zake zina range from 200,000 to 300,000, lakini hii kwa vile tunatumia tu vitu za hapa ina range kutoka 60,000, 65,000 to 75,000. Nĩ agwetete ũthundũri ũyũ wake arĩ ta ikinya rĩa bata harĩ kwandandũra mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ aingĩ mũno makĩria mbeũ njĩthĩ akĩrĩra iheo ta icio. Cia kama hii nimetengeneza na vitu tu za hapa, na ningesema kama watu kama sisi, vijana kama sisi, tunaweza kuwa financially empowered. Ni mambo mingi tunaweza fanya kama ni kutengeneza vitu kama hizi, na pia tunaweza create kazi hata kwa vijana. Kũringana na kĩũngano gĩa kĩmabũrũri gĩa gũtetera andũ arĩa matehotete kĩa Global Disability Rights, nĩ atĩ andũ mirioni 1.2 nĩo makoragwo na mawathe ma gũthiĩ gũkũ bũrũri-inĩ, na kũrĩa nuthu yao makoragwo magĩikara icagi-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni ya Gĩkũyũ TV, njĩtagwo Mũigai wa Gathũngũ. Thengio Mũigai wa Gathũngũ. Na itu rĩake rĩhobanĩirie itũra rĩa Shabici na Faholo, gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Faholo, thutha wa mũthuri wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ gũkorwo eyũragĩte arĩ gwake mũciĩ na njĩra ya kwĩrita. Mwĩrĩ wa Solomon Ayindi ũkoretwo kana ũkoretwo ũcunjurĩte mabarĩta-inĩ ma nyũmba yake. Atari bake makiuga gĩkuũ gĩake kiumanĩte na kũremwo nĩ kũrĩha mũigana wa ciringi 13,000 iria arakombeirwo nĩ mũratawe mĩeri mĩnini mĩhĩtũku, ũkĩrĩkana igeria rĩa nyina mũciari kũmũteithĩria kũrĩha thirĩ icio rĩtikoretwo na umithio, kuona ndakoretwo na ũhoti ũcio. Wĩra wake rĩu ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga arĩaku kana mocarĩ-inĩ ya Kakamega wetereire ũhurũki. Naweza kuambia hao mashirika wasipeleke hao watu mbio, kwa sababu kweli corona ilikuja na ikasababisha vitu mingi, hata pesa hakuna kwa watu wengi. Ndio kwa sababu hata loan zenyewe kupata pesa kulipa imekuwa ngumu. Wasaidie, wasiwapeleke mbio sana. Mimi ningeweza kusema ya kwamba kulingana na mashirika na mabenki, ile muda wanawapatia watu ama wenye kupata loan wende kawa wanawasukuma speed, alafu wengine wanajiamulia kuchinyonga, ambao hiyo sio suluhu. Gari ingeweka mikakati kwanza ya kupeana hiyo mashirika nafasi ama kuwasaidia na pesa ya kutop up ya kusaidia wenye kulipa hiyo loans. Ni huzuni sana kulingana na kifo chake. Maana yake huwa tunatembea naye, anatuundia mapikipiki huko Bushili, na ni rafiki yetu kabisa.
lakini sasa naye kumpata kulingana na vyenye yako ni vigumu. Inafaa tuungane pamoja, hata kama ni marafiki zako, unaesambia kwa rafiki yako niko hivi. Sasa anaweza kusaidia kwa mahali. Kama kitu kimepatikana kama hiki na uko na kitu kwa roho yako unataka kuongea ama kusemezana na mwenzako ama na wazazi wako, ni heri usemezane nao ili apate kusaidia. Hiyo pesa yenye anataiwa, hiyo pesa ni kitoko sana kushinda marafiki zake. Lakini loan ikifika mahali ikikulemea, na wewe ni mtu wa sola, mtu kama Sola alikuwa mtu wa sola, mtu wa bidii sana. Angetueleza yako tungejua venye tungemsaidia. Kwa hiyo pesa yenye anataiwa 13,000, Sola kuna marafiki karibu 1,000 na hata tungeweza kufanya mchango. Lakini sasa kutoka changa la corona litokeze, tumekuwa na shida sasa sisi vijana. Mali hiyo miti yuko akitoka tu hapo wanaangusha ndani hapo. Wakati alikuwa anajinyongea hapo kwa mti, wanachimba hapo tu kaburi karibu na mti. Sasa wanamaliza kuchimba na wanakata hiyo kamba ama hiyo mti, wanakata hiyo kamba yenye anajinyongea na anaanguka direct kwa hiyo shimo. Kama anajinyonga kwa hii kama hii nyumba, si hii nyumba itachomolewa ama yapomolewa. Kwa hiyo nyumba tena wanachimba hapo kapuri kwa nyumba. Tena wanakata hiyo kamba na naanguka tu kwa kapuri na wanaweka utongo. Uende kawa hiyo msukumo ndio ilifanya. Lakini na niko na hakika yeye anapatanga pesa anapepa hata kama ni marafiki zako, unaesambia kwa rafiki yako niko hivi. Sasa anaweza kusaidia kwa mahali. Kama kitu kimepatikana kama hiki na uko na kitu kwa roho yako unataka kuongea ama kusemezana na mwenzako ama na wazazi wako, ni heri usemezane nao ili apate kusaidia. Hiyo pesa yenye anataiwa, hiyo pesa ni kitoko sana kushinda marafiki zake. Lakini loan ikifika mahali ikikulemea, na wewe ni mtu wa sola, mtu kama Sola alikuwa mtu wa sola, mtu wa bidii sana. Angetueleza yako tungejua venye tungemsaidia. Kwa hiyo pesa yenye anataiwa 13,000, Sola kuna marafiki karibu 1,000 na hata tungeweza kufanya mchango. Lakini sasa kutoka chango mohoro maya mathaa imwe cia hwaini marathi na mbere gukinyira kuma guku gwa Gikuyu TV tukimarekereria rĩera-inĩ imwe kwa imwe wa gatagati ka mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Thirikari nĩ igĩte keheri-inĩ kĩmandĩka gĩa ciringi bilioni 2 na nĩ mwerekera-inĩ wa gũteithĩrĩria nyanjara ciothe cia nyamũ cia gĩthaka gũkũ bũrũri-inĩ na nĩguo ihote kwĩyũkĩrĩria werũ kumana na ũrĩa ikoretwo ihotometio nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19 gũkĩrĩkana mawĩra makĩria ma 2,000 nĩ marĩkĩtie kũra. Dickson Kaelo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa nyanjara cia gũkũ bũrũri-inĩ akiuga ikorwo gĩcangĩra kana igĩcũngĩrĩria bũrũri ũgĩe na umithio wa ciringi bilioni 1.2 na kũrĩa bilioni 5 ikoragwo ikĩhũthĩrwo o rĩngĩ harĩ kũramata nyanjara icio gũkũ bũrũri-inĩ. Hizi conservancies ukiangalia hasa ukiachana na hata yale benefits zingine ambazo tunajua ni muhimu kama security, kama nyasi ya mifugo, kipesa kutoka utalii peke yake, kwa mwaka hizi conservancies zinaleta karibu dollars milioni 12. Hiyo ni karibu 1.2 billion ambayo inakuja kutoka utalii, na pesa ambayo pia hutumika kwa gharama ya kulinda hizi conservancy inafika karibu bilioni Kenya shillings bilioni 5. Na hiyo ni pesa ambayo inatumika kulipa wenye ardhi, kutengeneza barabara, kujenga ile miradi za community na kupeana basari, kupeana consolation schemes ambazo conservancy wengine wako nayo. Na hiyo utaona kwamba ni pesa mingi ambayo inakuja katika uchumi yetu, na hasa uchumi ya communities kwa eneo ambazo biashara aina nyingine hazipatikani. Na hivi mwaka huu wakati corona iliingia, kwanza iliingia wakati ambao ni wakati mbaya, kwa sababu utalii sana wanalipa ile pesa yao ya kusafiri mwezi wa 3, mwezi wa 4 ndio waweze kuja kuanzia mwezi wa 6. Kwa hivyo waliweza kucancel hiyo pesa, na hasa
mwaka hii conservancy zote hasa hizi za Mara, na hizi za Mara peke yake ile pesa ambayo wanapata kwa lease ni karibu 7.5 million ambayo ni karibu milioni 700. Kwa ile malipo ambayo inalipwa community ama wenye mashamba, hii mwaka peke yake tulikuwa tunatarajia zaidi ya milioni 700. Na hiyo ndio pesa ambayo ilikuwa inalipwa kwa kukodesha ardhi yao kama lease payment. Na pia tuko na rangers 370 katika hizo conservancies, na tuko na facilities ama tourism facilities karibu 49 katika hizo conservancies. Tumeweza kupiga hatua mbele, kazi mingi imeendelea hapo. Nimesema ile shamba ambayo tumeweza kuweka ndani ya conservancies ni karibu na ile ya ni progress ya maana sana kabisa over the last 10 years. Idadi ya landowners ambayo wameanza kujiunga kuweka ardhi yao katika uhifadhi wa wanyamapori ili wafaidike, hiyo kiasi ya pesa nilisema. Na pia tuko kulingana na idadi ile ya watu ambayo wanafanya kazi katika hizi lodges ama camps ziko ndani ya conservancy ni karibu watu 2,000. Na idadi ya 80% ni watu ambao wanatoka katika sehemu ya Mara. So wakati nenda timu ya Arsenal iko nikuongea kadai Arsenal ya hota ukagegeza katago mwali mwana kama kile ile koradi ihawe ngiroka toka hamna dita nambe kwenye ni timu lige pedikela na ndio kwa hidare kena maina aloka na toyo uko